kabanze nzaha kintu kingubere ningamba self interest nikimanyisaki. Self interest nikimanyiseki kuzomo ishogo omuhereza kakujya taza kabia nonywa hokaki ejo ni self interest. Kuzomo ishogo omuhereza kajya tubisha taza atumboisha mu boyfriend na girlfriend tikine nshonga tumboisha abo ikibabira tunoija kucyuzingaho ejo ni self interest. Self interest kugira atamanya ba marayika baba batakugambire manyangori rya hari ejo ni self interest. Aha bwenji cyakiriye kibitu kigambe mu nekibi amarwa mengi tema by'amakene gomabi bwa marayo wingi tubino obukene bobi okugira abasheja babiri kibi okugira abasheji 10 nicyo kibi okuzombara kibi kureko kurara yo nicyo kibi. So ejo ni self interest eyabihereza abatashikirire abagwire abaremererwe nono za butrezi oru kujya tunanye kango meninyo aho kabia oru kujya tunanye kango menindi aho ahakanyama oru kujya tunanye kango menimpindura haba sheja oru kujya tunanye kango meninye bahabatu oru kujya tunanye kango menimboya oru kujya tunanye kango meninkororgambo oru kujya tunanye kango meni ni nkorachi ni mbarata oru kujya ejo ni self interest kwonka bwarahanga abo kubo mbarato gwagutashyemereye iwo muhereza atandiko kuburengera iyo mbarato ngo tugushemereye orokora abantu 10 ubacoke aba bantu 10 bari gihe tareraze kwakira abantu 10 koranore ngo bushuma tugushemereye nariyo bunyagito bushemereye iwo muhereza utagiye tumboyishe mitwari 10 nako no kunyaga kureka atandiko kuburogero tuno bugwako bomutwaro n'ikintu kibi hazorahurreje njiri amanyangu n'inungi atandike ku practicing okuyakubasa kutaho muri yeje njiri dene na wabase kujuba abantu 10 kukura kuriyo kugira ngo bakama bensi to kubasa kuboye bembeirwa abatrezo yebembeirwa karisa mukama wente mukama buri kimwe okatandika kutenta hamedara kuyishara hazo kayija kajya ngo ishinyo kanindi aho kace kanindi akokize kanda kabistinkaye ori ya self interest nkayiwo muhereza oremererwe nono zo bwarahanga ori yo mukushisha hazane wogendo kivombana barahanga oshangoriya nakujya ati nindi aho kace kambanze ngambire aha bwengi tutakuriye nyama